kurwana n'intare ni ibintu bidasanzwe. Mwese uko muri aha nta muntu utarwana n'intare, nta n'utayinesha yabishatse. Buriya mu nyamaswa zose zibaho intare niyo yoroshye kurwana nayo. Kurwana n'intare bigusaba gushirika ubwoba, nta kindi. Iyo ugize ubwoba nubwo waba umeze gutera kwica, ariko ubushiritse ubwoba intare ntacyo yagutwara. Ufite inkoni ntacyo yagutwara. Kurwana n'intare ni nko kurwana n'imbwa. Imbwa iryana, uretse gusa size yayo n'umutontomo nta bindi. Lt Gen James Kabarebe ni umusirikare w'ikirangirire akaba n'umunyapolitiki w'u Rwanda wabaye ingabo y'ikirangirire ikomeye mu mateka y'igihugu, cyane cyane mu rugamba rwo kubohora igihugu, guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ndetse no mu ntambara zitandukanye zo mu karere. Akaba yarabaye n'umujyanama mu bya gisirikare wa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Muri iki cyegeranyo tugiye kurebera hamwe amateka y'umusirikare wahize abandi ku rugamba, General Lt James Kabarebe. General Lt James Kabarebe yavutse mu 1959 ibanda muri Uganda, aho ababyeyi be bari barahungiye. Muri icyo gihe abatutsi bari barameneshejwe barirukanwe mu gihugu mu 1950 bahungira muri Uganda, naho ababyeyi be bahungiye. Aho ngaho niho James Kabarebe yavukiye. Amashuri y'abanza n'ayisumbuye yose yigiye muri Uganda, abari naho yasoreza. Kaminuza yigiye muri Kaminuza ya Makerere iherereye muri Kampala muri Uganda mu 1980, aho yaboneye impamyabumenyi y'ikiciro cya mbere cya kaminuza mu ishami ry'ubukungu na siyansi mu bya politiki. General James Kabarebe mu 1989 nibwo yinjiye mu gisirikare. Icyo gihe birumvikana ko yari afite imyaka 30. Urugendo rwe mu bya gisirikare rwashingiye ku rugamba rwo kubohora igihugu rwatangiye mu 1990 rwatangijwe na RPF Inkotanyi. Mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu, James Kabarebe yabaye umunyamabanga mukuru wa Major General Paul Kagame, umugaba mukuru w'ingabo za RPA, anayobora High Commander Unit yari ishinzwe kurinda ibirindiro bya RPA imurindi. James Kabarebe yagize uruhare rukomeye mu guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Icyo gihe yari afite ipeti rya Colonel. Ubutwari bwe bwakomeje kugaragara mu ntambara yabereye muri Kongo mu 1996 kugeza mu 1997. Niwe wayoboye ingabo z'u Rwanda mu cyahoze ari Zaire, ariyo Kongo y'ubu ngubu DRC. Kubera ubuhangange bwe mu gutegura intambara, yabaye umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igihe gito. Akaba yarafashije abasirikare ba Kongo mu gusenya ubutegetsi bwa Mobutu. Lt Gen James Kabarebe yabaye umugaba w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu mbere yo kugirwa minisitiri w'ingabo muri 2010 kugeza muri 2018. Mu gihe cyo kuba minisitiri w'ingabo no kuba umujyanama wa perezida mu by'umutekano, James Kabarebe yakomeje kugaragaza imbaraga no gusigasira umutekano w'u Rwanda ndetse no gufasha kugarura amahoro mu bihugu biherereye mu karere k'ibiyaga bigari East Africa. Mu 2023 General James Kabarebe yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru nyuma y'imyaka myinshi yamaze akorera igihugu. General James Kabarebe yatangiye ikiruhuko cy'izabukuru afite imyaka 64. Ntabwo bivuze ko umuntu aretse igisirikare. Igisirikare wakivamo, ariko cyo ntabwo cyakuvamo. Igisirikare wakivamo, ariko cyo ntabwo kizigera kikuvamo. Ni ukuvuga ko n'abasezeye uyu munsi igisirikare ntikizigera kibavamo. Aho bagiye, ubumenyi bajyanye, ubunararibonye bafite, ubushake, ubwitange, urukundo rw'igihugu, icyaba icyo ari cyo cyose, isaha iyo ari yo yose, usibye ko batanagiye kure, bari hafi y'ingabo. Nta cyashobora guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu
aba bagabo bose mubona hano bahari ntabwo byashoboka. gusa ubu tuvugana Ritadi James Kabarebe yagarutse mu bya politike kuko ubu ngubu ni umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane mu karere. Muri izo nshingano James Kabarebe yagarutsemo yakomeje gukoresha ubumenyi bwe mu kubaka umubano mwiza mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Ritadi General James Kabarebe ni umwe mu basirikare bake bagize ipeti rya generale mu gisirikare cy'u Rwanda. Niba wifuza ko twazabagezaho ikindi cyegeranyo kivuga ku bajenerali u Rwanda rufite, ndagusaba kwandika muri komenti ibitekerezo byanyu biba bikenewe kugira ngo tubagezeho ibyegeranyo byiza kandi bisesenguye. Urugendo rwa Ritadi General James Kabarebe ruzahora ari kimwe mu bimenyetso bikomeye by'amateka ya gisirikare n'ubuyobozi bw'u Rwanda rushya. Ndabashimiye mwebwe twabanye muri iki cyegeranyo cyose. Ndabasaba gukanda subscribe, mugakora share, mugasiga n'ibitekerezo byanyu muri komenti. Niba mwifuza ko hari undi muntu twazabwira amateka ye, mwatwandikira muri komenti mukabidusaba, ibyo byegeranyo tukazabikora. Imana ibarinde. Ciao.